Na yegyina Professor Kofi Davis ehonum no ano senche bia na kane so afa no hwe enwomasuan wosem so Dr. ya wose adutwum yo no aso APBS NPP amanyuko na chitafo ne delegates ebeto abama no a wobetu Frankama party no wo kyerese ehyehyɛ bia na ewo hɔ no na ejeso aba eye ateterefo asene na emoma anigye ne ahokeka ewo adekye na wo echeni na banyi ba ye no wobetwa ne nyina mu Professor Davis ekyerese enye no kore sansam na Dr. Adutwum ekekan ne nyina no eni nyina so That's it. Omede me hu them video work at the GES yetra teacher intervention and on ye professional allowance no kwerbian or yatro GES yenyitum de bosore ekotwa bibia yenyitum na yenyeso yentwa teacher fu hom bibiaram mebe yentwa teacher fu bibiaram yentwa enti se yentwa bibiam enti omede professional allowances yenyira yetibi the controller or kade technical problem bi no see technical glitch them na wakai enti no oye busumi teacher for one sabaka omede nyimpore kan wente wanka kan mo controller ka fa sam no enchole nka usendo ya atrosan no kwa bia yentwa bibia no kwa bia nyimnti no mamba kai de oya atrosan nti Ghanaians won't treating with the contempt it deserves usendo no kwa bia